Dobro, momak, mislim, ajde da se ne lažemo više. Čovjek mi dolazi već 40 puta u 2 mjeseca na šišanje. Mislim, lijepo reci, zanima me zanat, htio bi da mi budeš mentor. Dođe, ode na praksu i ja ću te naučiti raditi. Pa jesam ja ikad skriva išta. Ne moraš mi očima kras za nas. Alfa, pomiša si ovdje, moraš doći 40 puta u mjesecu, a u njega jednom. Štaš više? Daj malu kavu i djec kole. Da moj račun, ja ću to. Ti nešto. Ali nije ti u šišanju, vidi, nije u šišanju budućnost. Za 20-30 godina, ko živi, ko mrtav, mislim, ko zna kakve će ljudi glavi ima, koliko će to izrast, će to biti. Znaš, ko vanzemaljci, možda će mora vaga glavu prije nego što je iđe na šišanje. Ti se usmjeri na lasuljarstvo, na prisađivanje kose i imat će USB-ove tu u glavi, treba ćeš znat lipo ošišati oko njih. Na to se usmjeri, znači na budućnost, razmišlja o budućnosti, to ti je reforma. Kad sade tu kosu, onda ne iđu ko popolju frezon, nego frizon. Ema se glupirat, sadačicom se iđe po glavi, tanjirača, sadačica, to treba imati. Možeš ti bolje. Ja sam već dobio poticaje za te projekte, ja sam već to napisao, kužiš, i pridao tamo bio i sila pare. Sad to samo treba iskoristiti. Prošlo, di neće proći, moj Ante, pa ulažeš u budućnost. Za 20-30 godina im pišeš projekt. Ulažeš u ono u šta sam ne znaš u šta ulažeš. U šta si uložio ti? Kako će, ja vjerujem da će ljudi, već se o tome priča, ima tu neku rupu za USB. Mislim, danas ne mogu povaćati te informacije, sve treba će im USB dodatnu memoriju i da naučimo, znači, kako je najbolje ošiša taj dio, tu gdje je taj ulaz. I to si uložio novce sve koji si dobio. Nemoj mene muljati, znaj nam Dobro, dio je otišao za onaj put u selu do polja, ali... Mora biti neka druga stvar. Nešto padne s kamiona. A vidiš, ja sam prijavljivao projekt i nije prošao. Zašto? Htio sam da studentima bude upola jeftinije, studentima koji polože nakon što su položili ispit, onda se meni vrate pare. Naravno da ti nije prošlo. Zašto? Zašto? Pa osim što je glupa ideja, ništa. Koji su? Nema ni studenata ovdje, šta? Kako nema, evo ga čovječe, da mi Europska unija vrati sve što je ovdje dužan čovječe, pa ja dižem kat kuće. Ja ne vjerujem tim Mansonima ništa, ja se nisam prijavljiva, mada ima sam stvarno dobru ideju. Ima sam ideju škola za vječni život, reforma. Škola za... I uopće nije skupo, uopće nisam tražio puno para, malo Biblija, malo tamjana treba, za post i onako, mislim sve imam pripremljeno, ništa. Ali nisam ti ja. Daj mi malo vode da mu stopim glavu. Slušaj ti mene, ova reforma školstva je zapravo, ljudi moji, najbolje što se našoj školi moglo dogoditi. Najbolja stvar. Ma daj, molim te. Ma jedina reforma koja treba je da im dignu plaće, a ne da izmišljaju nekakve lumene i gluposti. Kakve plaće? Profesori onako su preplaćeni, imaju viška. Djeca danas, vrijeme je da prestanemo učiti iz knjiga nego da imamo samo tablete. Šta će on u školi iz knjige naučiti? Vrijeme da bulji u ekran i na nastavi, a ne razgovara tamo sa profesorom. Šta ima s njim razgovarati? I druga stvar, vrijeme da prestanemo učiti one dosadne glupe floskule kao da postoji jedna istina. Postoji više perspektiva, a on uči tamo 1 godinu kao da je to činjenica znanstvena. Nije, brate, svaki mora razviti svoju perspektivu gledanja na stvari. Čuj, nema istine nego perspektive. Pa čovječe, ako je člankonožac, člankonožac, a mekušac, mekušac. Šta tu ima perspektiva s tim? Kako nema? Pa šta ako člankonožac se osjeća kao mekušac? Ako recimo člankonožac ima jedan članak možda manje pa se mora osjećati mekušasto, hoćeš reći da mi njega moramo smatrati člankonožcem? Ne moramo. Djeca to moraju naučiti, da budu fleksibilna. Znači da u škole uvedemo, ne znam, neki novi predmet, perspektiviranje. Dobro, to ili emocionauk, jer kako se on osjeća, to će i biti. Da to postane neko činjenično stanje. Šta je tvoja činjenica važnija od njegovog osjećaja? Šta tvoja činjenica ima veću vrijednost od osjećaja čovjeka? Treba paziti na osjećaja učenika. Ma tog mekušca u radu, tog slembu, ma treba njega malo jačati, znači iščeličiti, da mu se prikloni, da bude taki kakav je. To su manjine naše, trebamo ih zaštititi, a ne ih tući. Šta ti je? Ma ne treba ih tući, nego malo da se očeliče, malo, znaš. Šta će uopće škola ako je točno sve što neko osjeća? Još ćeš mi i vjeronauk izbaciti.
Pa vjeronauk je... Jedini koji čvrstu istinu daje. Vjeronauk je donio najviše problema u naše škole. Da nema religijskog odgoja, djeca bi bila sretna i opuštena, skakutala bi po proplanku, gledala bi leptire i pjevala bi sa ptičicama, a ne se zabavljala, zamarala tamo vašim tim starozavjetnim bogovima i zločinima i kakvim glupostima. Dolje nasilje biblijsko, dolje bijela supremacija i dolje taj vaš neoklero svakakvi dolje fašizam. Nasilje u Bibliji okreni, drugi obraz, koje nasilje, prijatelj. 18. Ko je bez grijeha nek baci kamen prvi. Biblija, to je ljubi neprijatelja, ljubi bližnje ko samog sebe. Katastrofa, oprosti dužniku. Dva put mu obraz, on ruku udari. Kidaj. Dva put. Nasilje, znaš, jer ovome što mu okrećeš drugi obraz, moramo ruka oteći. Biblija je atomska bomba. Vi ne znate šta govorite. Uništi. Ajde, evo tebi malo čaja. Ne znate vi šta govorite. Kamilicu mu jednu skuvaj. Jesam kamilicu, to je dobro za smirenje. Ne znate vi šta vi govorite. Uvati se toga i malo ćeš.